ole hei tunlai chu speaker pu kelal ngei omale nula lal do sakite tunlai chu aiwo USA aiwa a hianin ko randang te ko na zarzawin tu hianin crusade kan nei hun lai ania anuamin a hlim om khop meya ti chuanin crusade huna hianin zanlama chuanin ti hianin in khomtran ma in worship hi kan lo nei thina nula do saki hoin anuamin a hlim om thin khop meya he kan worship hin kin zela po alangai om don meya ti in ti hianin du tho takin kan tlem zong karon da ti chuanin kan worship la hi pali zela ni a ti chuan kan tuidana zirin kan lanun na savea chuwangin a then hi chu chang khale thunin ne mo cheu karon da do na a then ero lakhat aron klon ve bok anga hete hi takin zela po alangai don meya katia hlimom bok sia karon da ve ani tunkar hi biakin lama kan tul ve em na ania tul nuam le hlimom takani
hian fakle choi menan Christian chung ko la karan sanga kan dam chung toi te ya hian isua kan nei toi kan chung ko kan dam em ti kha nan zo chumila he koveri changa te chopina boral meka chuma chon hun cha hun lo kan nei la hian kan chung ko kan fa te kan nu ba in karte pathian ne nei hlan tharang u ti kha halo se ni e pathian fakle choi menan kan anange zot ta mai lawa pakhat khan la than kha lo le kan khomvel ni kin huna ti la kha lo sa theyang em ti kha min lo request ha to can for it so when I kan khomvel ni kin huna ti